Kehito the talk to hack SBI woman kamu Deputy General Manager BNO Administrative Office Shillong yo dua tung yo branch manager Ropura harliang branch we openin surya por wa yagi kor ATM ha kani bang neliang sign do ngwa harliang branch de krek kam ko klemu manager Ropura de bon manai iwer kta e chkri pai ba kani bang kamtam yagi tu gu yale yaga education loan wo kisan credit card KCC loan ne ba bom emo mancur yagi ni ram wo em kam gi pai ba ai to wagi ATM wa khang manaki suje jan met mar ya khang bang de ong wa ini dekta ko pai ba ki ro pen em kam bai de poisa ha wa the de ki mark mata kam te de em kam mo wa ya ki ni ki ATM hai por nyao je step bai wo khang won hai por khande je met nei liang wo he SBI de kular wo chim kia ya ini woro ha ki banai wo wan Dei kam ka nyau trap integrated territorial organization awa snau i ka complain wi yo i ni di bru chnong ma yo ka roliang te hai ni wo yo i no po ka chnong roliang alas kain blok te kam te hi ko pentip i pu yung i di pu dia yung i no po na roliang te one i chini po ka chini so office yung deputy general manager yung ka block administrative office ma yung ka SBI te hai ni la man ya klam i de yo i ketika assurance ki de wa hai ni kam ni ka tu benai do pendap i ni ka mo di man wa opo ki jing e na liang yang pai pa te ka long go ningkong em te branch manager pura hado kan ni te na ka liang yung ki pai pa la cham saja ki wa yo ki te scheme yo ki scheme mo ki loan ki woro na po bang te wa saja tam ka te hi wom mu branch manager ko wa aran to ka jing khang smart yung ga ATM so wuje manukut kre gi so wuje le stenyi kam tu ki da khang gi ATM ai for wa mi gi no office te kam te na ka liang yung i la wan i hai ni ong i yung ni wu he officer wa to ki apply ka ni ga to ki wai ka ni ga ATM yung ki hapo raliang ma adu kam nyau je kendai kende je ding de wi la wa ong i kam te wa cerita ki bru mam penam kam ki tiga Google Pay ki PTM ni bon penam kam ki ka cash transaction ka cash ban te sejak ki ulai sai pisa hapo so je dam cham ki de por le sten so je dam cham ki de por dadu ki sai paisa te ulai tiar ki lai that ki la mio de ki te hai te hi hai jing wan yung i te kurpat i ni u he yung ka SPI u yo ki pendap ni kamu bu ki te branch manager u pura bu ni ke ATM la to u pre ki dai por bai te ngau boleh jerwa ma kam bos ngau i wan i hai ni la nak chlong city bos ngau i ketika problem na ke jing e yung ki pu yung i na po last scan block wa em ha chnong raliang yung ka hito ipu yung i na ka hito wa em ki cerita te uyo ki rap iki tidak wan i ni dosting ke kami ki boda sejak ki wan duduk ni tai ceduk sini te i le na ini na chlong city dan chlong na central body di yo i wan i sini yo ya ki kita kam yung ki ni pha ki pu yung i na wan le nampo ma korwat ma nampo jawai ma na wan le to i pu te ka kam le to i krek lang i boro